iyi ntambara y'ubutita ntabwo yarangiye, ahubwo yarashwanyutse icikamo uduce twinshi cyane, n'uyu munsi tugikurikirana isi. Uburengerazuba bw'isi, ni ukuvuga Amerika n'Uburayi, bacitse intege, basinze umunezero w'ubukungu n'imbuga nkoranyambaga, baciwemo ibice n'ivangura rishingiye ku moko. Icyavuye muri ibi ni uko isi uyu munsi irimo kuba mu bibazo bitagira izina. Uburusiya butekereza ko ari bwo bwonyine bufite urufunguzo rushobora kugarura amahoro ku isi. Kugira ngo amahoro agaruke muri iyi si, Uburusiya buvuga ko bugomba gufata ubuyobozi bwayo. Niyo ntandaro y'iyi ntambara ikomeye Uburusiya burimo kurwanamo na Ukraine, ikaba yaramaze gufata ikindi cyerekezo. Iyi niyo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteguye guha Ukraine intwaro zikomeye kugira ngo irase Uburusiya. Reka tuvuge ku ntwaro. Ubwo Amerika iheruka guha Ukraine uburenganzira bwo gukoresha misile zayo ikarasa mu Burusiya, Uburusiya nabwo bwahise busohora mu bubiko misile butari bwarigeze bukoresha mbere. Tugiye kuvuga kuri imwe muri izo misile iherutse kuraswa muri Ukraine mu gace ka Dnipro, bigafatwa nk'ubutumwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uburusiya bwiteguye gukoresha intwaro butari bwarakoresheje mbere, ariko ntibutsindwe intambara. Oreshnik, ntabwo nzi niba ari bwo bwa mbere wumvise icyo gisasu. Ku wa 4 w'icyumweru gishize, mu mujyi wa Dnipro muri Ukraine wibasiwe n'igisasu kiremereye warashweho n'Uburusiya. Ni igitero ababibonye bavuga ko kitari gisanzwe, cyateje inkongi y'umuriro mu gihe cy'amasaha 3 yose. Ni igitero cyagabwe hakoreshejwe igisasu cya misile gikomeye cyane ku buryo abategetsi muri Ukraine bavuze ko ari igisasu cyari gifite ibimenyetso bya missile ballistique intercontinental cyangwa se intercontinental ballistic missiles ICBM. Ni misile zambukiranya imigabane. Bwari bwo bwa mbere abanya-Ukraine babona barashweho igisasu nk'icyo ngicyo. Abayobozi b'ibihugu by'Uburayi na Amerika bahise bamagana amakuru yuko icyo ngicyo cyaba ari igisasu cyambukiranya imigabane. Bavuga ko ibyo ngibyo byari gutuma habaho ubutumwa bwo kuburira Amerika ko hari igisasu cya kirimbuzi kirashwe. Nyamara Uburusiya buvuga ko ibi bwabikoze. Nyuma y'amasaha make iki gitero kigabwe, Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu ijambo rye kuri televiziyo yavuze ko Uburusiya bwarashe igisasu gishya cyo mu bwoko bwa misile yitwa Oreshnik. Perezida Putin yavuze ko icyo gisasu cyagendaga ku muvuduko wa Mach 10. Mach 10 ni ukuvuga ibirometero 2.5 cyangwa se 3 mu isegonda rimwe. Yanavuze ko kugeza ubu nta buryo na bumwe buhari abanya-Ukraine bakoresha ngo bihorere kuri icyo gisasu. Yavuze ko uruganda rukomeye rw'igisirikare cya Ukraine ruri muri Dnipro rukora ibisasu bya misile ndetse n'ibindi birwanisho ngo rwasenyutse kubera icyo gisasu. Yavuze ko icyo gitero ari igerageza ryageze ku ntego yaryo kubera ko cyarashe neza aho cyari gitumwe. Avugana n'abayobozi bakuru ba Minisiteri y'Ingabo, Perezida Vladimir Putin yavuze ko ibikorwa byo kugerageza misile bizakomeza, harimo n'ibizageragerezwa mu ntambara. Nubwo Perezida Putin yasobanuye iby'icyo gisasu, biragaragara ko batemeranye ku bwoko bwacyo. Ikigo cy'ubutasi bwa gisirikare muri Ukraine cyakomeje kwemeza ko icyo gisasu ari ikindi gisasu cyo mu bwoko bwa ICBM kizwi nka Kedre. Bivuze ko cyagendaga ku muvuduko wa Mach 11, ni ukuvuga hafi ibirometero 3.7 mu isegonda rimwe. Byatwaye iminota 15 kuva icyo gisasu cyarasiwe ku birometero bisaga 1000 uvuye ahitwa Astrakhan mu Burusiya kugera Dnipro aho cyisekuye muri Ukraine. Bavuga ko iki gisasu cyari gifite imitwe 6 y'ibindi bisasu. Kenshi iyo bavuga ku bukana bw'igisasu bakomoza ku muvuduko kigendaho. Iki ngiki cyarashwe muri Ukraine bakibarira umuvuduko w'ibirometero bigera kuri 3 mu isegonda rimwe. Umuvuduko igisasu kigendaho uvuze iki ku bukana bwacyo? Umuvuduko w'igisasu ni ikintu gikomeye cyane
kubera ko uko misile zigenda ku muvuduko muremure niko zihita zigera aho zoherejwe byihuse. Birumvikana uko icyo gisasu kigenda cyihuta cyane ni nako kigenda kirushaho kugora uwo bacyoherereje kwirwanaho, nko kuba yagipfubiriza mu kirere. Ibi ntabwo ari bishya mu ngabo zihanganye n'ibitero nk'ibi ngibi. Uko umuvuduko uba munini niko bigorana guhangana n'igisasu. Niyo mpamvu Perezida Putin yashimangiye umuvuduko w'icyo gisasu, agatangaza ko ari igisasu gishya cya misile barashe. Hafi 80% by'ibisasu bya misile byagiye biterwa n'Uburusiya muri Ukraine byashwanyagurizwaga mu kirere cya Ukraine bitarisekura ku butaka. Uyu ni umubare munini, ariko ubu bwoko bw'icyo gisasu cy'umuvuduko udasanzwe barashe kuwa 4 w'icyumweru gishize cyo gifite intego yo kugerageza kugabanya uwo mubare w'ibisasu by'Uburusiya Ukraine ishwanyaguriza mu kirere. Ikoranabuhanga ryo kwirinda ibitero byo mu kirere hakoreshejwe ibisasu byitwa Patriot Ukraine yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo rishobora kurinda iki gisasu nk'icyo ngicyo cyatewe ejo bundi kuwa 4. Inzobere mu bya gisirikari y'Uburusiya Ilya Kramnik yabwiye ikinyamakuru cya leta y'Uburusiya cyitwa Izvestia ko bishoboka cyane ko iyi misile nshya kugeza ubu ngubu itaratangazwa imiterere yayo iri ku rwego rwo hejuru cyane rw'ibisasu bya misile birasa ku ntera yo hagati. Ati dushobora kuba turimo kubona ubwoko bushya bw'ibisasu by'intambara by'Uburusiya biri hagati y'ibirometero 2500 n'ibirometero 3000, kandi bishobora no kugera ku birometero 5000. Atari ko ntabwo ari ibisasu byambukiranya imigabane. Ibi bisobanuye ko iyi misile ishobora kugera ahantu hose ku mugabane w'Uburayi, ariko ntabwo ishobora kugera muri Amerika. Avuga ko iki gisasu gishobora kuba ari icy'ubwoko bwa Yars-M. Iki ni igisasu cya ICBM cyagabanyirijwe imbaraga. Mu mwaka ushize byavuzwe ko Uburusiya bwatangiye gukora ubwoko bushya bw'icyo gisasu, harimo no kugishyiraho imitwe y'igisasu cyangwa se warheads yigenga, ni ukuvuga ishobora kukivaho ikajya kurasa ukwayo. Undi mushakashatsi nawe w'Umurusiya witwa Dmitry Kornev yabwiye icyo kinyamakuru ko misile ya Oreshnik ishobora kuba yarakozwe hifashishijwe ibisasu bya misile birasakure byo mu bwoko bwa Iskander bikoreshwa cyane muri Ukraine, ariko ifite moteri nshya. Yavuze ko Iskander ifite moteri nini yakoreshejwe mu kigo cyo kugeragerezamo misile cyitwa Kapustin Yar, ni mu majyepfo y'Uburusiya. Ibi ngo babikoze mu mpeshyi ishize. Intego ya mbere y'igisasu aba ari ugusenya aho cyoherejwe. Ibi turabizi. Vladislav Shurigin, umuhanga mu bya gisirikari, yabwiye Izvestia ko igisasu cya Oreshkin gishobora gutsinda ubuhanga bwose buhari bwo kwirinda ibitero bya misile. Ni ukuvuga ko uburyo busanzweho bwa Ukraine bwo gushwanyaguza ibisasu bikiri mu kirere bushobora kudakunda kuri iki gisasu. Iyi misile ishobora kandi gusenya imyobo ikingiwe cyane kure mu kuzimu idakoresheje imitwe ifite ibisasu bya kirimbuzi bya nucleaire. Ariko nta cyizere ko hari imyobo mu kuzimu yasenywe muri Dnipro. Iyi ni imyobo iba yarateganyirijwe guhungiramo ibisasu nk'ibyo ngibyo. Undi mushakashatsi w'Uburusiya witwa Igor Korochenko yabwiye ibitangazamakuru mu Burusiya ko icyo gisasu cyari gifite imitwe y'ibisasu myinshi yigenga ishobora kuraswa kwayo. Birashoboka cyane ko Oreshnik ya Putin yaba yarakozwe n'uruganda rwa Moscow International of Thermotechnology MIT mu Burusiya. Hari inganda ebyiri zikora ibisasu birasakure by'ubu bwoko mu Burusiya. Hari ubwitwa Makeyev Rocket Center ndetse n'iyi MIT. Uru ni uruganda rwa mbere rukora ibisasu biremereye cyane bishyirwa mu myobo kandi bikajugunywa kure cyane. Urugero, igisasu cyitwa RS-28 Sarmat bise Satani wa kabiri cyavuzwe ko gishobora kurasa ahantu hareshya n'ibirometero 18,000. Aba nibo bagikoze. Ikigo cya Moscow International of Thermotechnology cyo gifite mu nshingano gukora ibisasu bito bito biraswa n'ibibunda bya muzinga.
Iki gisasu cyatewe Dnipro cyo birashoboka cyane ko cyakozwe na MIT. Ibi bigo byakoze misile zisa nizo mu gihe cyahise, nka misile yiswe RSD-10 Pioneer yakoreshejwe kuva mu myaka y'1970 kugira amasezerano yo guhagarika ibisasu bya kirimbuzi by'intera iri hagati cyangwa se Intermediate Range Nuclear Force INF atangiye gushyirwa mu bikorwa hari mu 1988. Muri icyo gihe ibisasu byose birasa mu burebure bwagutse hamwe n'ibibunda bibirekura mu cyahoze ari Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarasenywe, kandi impande zombi zihita zemeranya kutazongera gukora, kugerageza cyangwa kurekura ibisasu nk'ibyo ngibyo mu gihe kizaza. Aya masezerano ya INF twari tuvuzeho mu kanya yaragamije kugabanya ibyuka bihumanya ikirere ku mugabane w'Uburayi. Yahagaze mu 2019, bityo birashoboka ko ihindurwa ry'iyi misile ryaba ryaratangiye nyuma y'icyo gihe. Icyo gihe Minisitiri w'Ingabo mu Burusiya yari Sergei Shoigu. Yavuze ko Uburusiya bwari bufite intego yo gukora ibisasu bya misile byo mu bwoko bwa intermediate range birasa ku butaka mu 2020. Gusa ibi ntabwo ariko byagenze, ahubwo ibikorwa byo gukora iyi misile byarakomeje. Igitero kuri Dnipro nicyo cya mbere cyakozwe hakoreshejwe igisasu cy'ubwoko nk'ubu ngubu mu gihe cy'intambara mu mateka y'intambara ya vuba. Vladimir Putin yavuze ko Uburusiya bwabanje gutanga umuburo ku ikoreshwa ry'ibisasu nk'ibi ngibi. Umuvugizi wa Perezida Vladimir Putin, Dmitry Peskov, yaragize ati minota 30 mbere yo kurasa Oreshnik, Uburusiya bwoherereje Amerika ubutumwa bwihutirwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafunze ambasade yazo mu murwa mukuru wa Ukraine, Kiev, umunsi umwe mbere y'uko icyo gisasu giturika, kubera ubutumwa butunguranye bwavuga ko hari ibitero bikomeye by'indege Uburusiya bushobora kugaba kuri Ukraine. Ambasade ya Espagne, y'Ubutaliyani n'Ubugiriki nazo zarafunzwe, mu gihe y'Ubufaransa n'Ubudage zikomeje gufungura, ariko ibi bihugu byaburiye abaturage babyo batuye muri ibi bice. Mbere y'uko iki gisasu giterwa, urubuga rwa Telegram muri Ukraine rwari rwavuze ko Uburusiya bushobora gutera Ukraine bukoresheje icyo gisasu. Iyi mirongo yatangaje ko iyi misile yari yamaze koherezwa ku kigo cy'igerageza ry'ibisasu bya misile cya Kapustin Yar. Hagati aho, umukuru w'inteko ishinga amategeko y'Uburusiya Vyacheslav Volodin yari yamaze gutangaza ko iki gihugu gishobora gukoresha intwaro nshya. Ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa 11 yaranditse ati ntabwo byari kwirengagizwa ko Uburusiya bushobora gukoresha intwaro nshya butarakoresha ku butaka bwa Ukraine kugeza ubu. Ibi byose ni ingaruka zo kuba mu cyumweru gishize Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaremereye Ukraine gukoresha misile zitwa MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS). Niza abanyamerika bahaye Ukraine. Izi ni misile zirasa kure Ukraine ishobora no kurashisha Moscow. Kubera iki Amerika yemereye Ukraine gukoresha izi ntwaro irasa Uburusiya, kandi izi neza ko bishobora kugira ingaruka zanavamo kw'intambara ifata indi ntera, mu gihe Perezida Joe Biden yarasigaje amezi 2 yonyine ngo ave ku butegetsi. Ukraine imaze igihe kirenga umwaka ikoresha ibisasu bya misile byo mu bwoko bwa ATACMS mu kurasa ku nyungu z'Uburusiya mu bice bitandukanye. Ibikoresho bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikunze gukoreshwa mu Burusiya bw'uburengerazuba, ni mu gace ka Kursk kari ku mupaka. Ibi ni byemezwa n'ibinyamakuru byo muri aka gace. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zigeze zemerera ubutegetsi bwa Kiev gukoresha ibisasu bya ATACMS mu Burusiya kugeza mu cyumweru gishize. Ukraine yari yavuze ko kubuzwa gukoresha izo ntwaro mu Burusiya ari nko gusabwa kujya kurwana hakoreshejwe ikiganza kimwe, ikindi kiboheye mu mugongo. Uku kwemerera Ukraine gukoresha izi misile byari nk'igisubizo cyo kuba Uburusiya bwaremereye abasirikare ba Korea ya Ruguru kwinjira muri iyi ntambara bakarwana ku ruhande rwabo. Ikindi kandi kuba Perezida Donald Trump agiye gusubira muri White House vuba hangaha
byatumye bamwe bahangayikishwa cyane n'imibanire iri imbere hagati ya Amerika na Ukraine, kandi Perezida Biden asa n'uwiteguye gukora ibishoboka byose ngo afashe mu gihe gito asigaje ku butegetsi. Kuri bamwe, gushyigikira Ukraine mu bya gisirikari bishobora guha umwanya icyo gihugu mu biganiro by'amahoro bishobora kuzaba. Ibi bisasu bya missile bizwi nka Army Tactical Missile System ni ibisasu byo mu bwoko bwa ballistic, bishobora kurasa ku birometero 300, kandi iyi ntera bishobora kugeraho niyo ituma byinjira mu bwoko bw'intwaro Ukraine ikeneye cyane. Ibyo bisasu byakozwe n'uruganda Lockheed Martin rw'Abanyamerika, biterwa hakoreshejwe uburyo bwa lance rocket M270 cyangwa se M142 High Mobility Artillery Rocket System IMAR. Buri misiri imwe ifite agaciro ka miliyoni $500 by'amadolari. Attack missile zitwarwa na rokete zikabanza kuzamuka mu kirere zikurikiye inzira y'umurongo ugororotse, ibyitwa ballistic path zahawe, mbere yo kugwana ingufu nyinshi cyane ndetse n'umuvuduko munini, bigatuma bigorana kuzihagarika. Zishobora guhindurwa ku buryo zitwara ubwoko bubiri bw'ibisasu. Icya mbere kiba ari igisasu cyitwa bomblet, gifite ibindi bisasu bito bigera ku 100. Bishobora gusenya izindi ntwaro z'ubumara kandi ziri ku ntera ndende. Izo ntwaro zishobora kuba indege z'intambara zihagaze, intwaro zo kwirinda ibitero byo mu kirere, hamwe n'ingabo nyinshi zaba ziteraniye ahantu hamwe. Nubwo ibisasu by'ubumara bwitwa cluster warheads bigira akamaro, bishobora gusiga ibisasu bito bito bitaraturika, bikaba byazatera impanuka na nyuma y'intambara. Ubwoko bwa kabiri bugizwe n'igisasu kimwe gifite uburemere bw'ibiro 225, bukomeye cyane mu guturika. Cyagenewe guturitsa ahantu hubatswe mu buryo bukomeye. Attack missile ni intwari imaze igihe kinini ikoreshwa. Yatangiye gukoreshwa mu 1991 mu ntambara yo mu Kigobe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kuzisimbuza ubundi buryo bushya bw'igihe cya none bugizwe n'ibisasu byihuta kandi byoroshye, bishobora kurasa ku birometero 500 kandi bidahusha, precision strike missile. Ariko kandi nta gihamya igaragaza ko Ukraine nayo ishobora kuzahabwa kuri ibyo bisasu bishya. Kubera ibi bisasu, Ukraine ubu ngubu ishobora kugaba ibitero hagati mu Burusiya, ndetse yaranatangiye, yahereye mu gace ka Kursk, igiye kumara amezi 4 yarigaruye. Ahangaha ingabo za Ukraine zimaze kuhigarurira akarere ka kilometero kare 1000. Ukraine ishobora gukoresha ibisasu bya attack missile mu rwego rwo kwirwanaho, igafata ibirindiro by'Uburusiya birimo ibigo bya gisirikari, inyubako zitandukanye n'ububiko bw'intwaro. Gusa Ukraine ishobora kuba idashobora kubona intwaro zihagije zo gusubiza ibintu mu buryo muri iyi ntambara. Guha Ukraine uburenganzira bwo kurashisha izi ntwaro mu Burusiya ni icyemezo kije mbere y'amezi 2 gusa ngo Donald Trump asubire ku butegetsi. Yamaze kuvuga ko yifuza ko intambara yo muri Ukraine yarangira mu buryo bwitondewe, ariko ntabwo yasobanuye neza uburyo azabigenza. Kandi nta nubwo bizwi niba ashobora guhagarika ikoreshwa ry'izi ntwaro za missile mu gihe cyose azaba kiri ku butegetsi. Trump uherutse gutsindira kuba president ntaravuga niba azakomeza uwo mugambi, ariko benshi mu bamwegereye bamaze kuwunenga. Umuhungu we Donald Trump Jr. aherutse kwandika ku rubuga nkoranyambaga agira ati sosiyete y'ubucuruzi y'igisirikare isa nkaho irimo irashaka kuzana intambara ya gatatu y'isi mbere yuko data abona amahirwe yo kuzana amahoro no kurokora ubuzima bw'abantu. Benshi mu bayobozi bakuru bazakorana na Trump nka James David Vance ugiye kumubera vice president bavuze ko Amerika itagomba kongera inkunga ya gisirikare kuri Ukraine. Ariko abandi bategetsi bazaba mu butegetsi bwa Trump bo ntabwo ari uko babibona. Nka Michael Waltz, umujyanama mu by'umutekano mu rwego rw'igihugu, avuga ko Amerika yari ikwiye kwihutira guha Ukraine inkunga y'intwaro kugira ngo ihatire Uburusiya kujya mu biganiro by'amahoro. Biragoye kumenya aho perezida azerekeza, ariko benshi muri Ukraine
bafite impungenge z'uko azahagarika inkunga y'intwaro harimo n'izo za misile za Attack-Ms. Oleksiy Goncharenko ni umudepite wo muri Ukraine wabwiye BBC ati dufite ubwoba bwinshi, ati turizera ko Trump atazashyira mu bikorwa icyo cyemezo. Ibihugu by'Uburayi byose byiyemeje gukomeza gufasha Ukraine haba mu kuyiha intwaro ndetse no kuyiha ubundi bufasha bwose bukenewe. Mu gihe Uburusiya bushinjwa ko bwinjira abasirikare b'Abanyakoreya ya ruguru muri iyi ntambara, hari n'abarwanyi bo mu bihugu bitandukanye by'Uburayi biri no muri OTAN barimo kurwana ku ruhande rwa Ukraine. Nk'ubu hari umugabo w'Umwongereza wafashwe n'ingabo z'Uburusiya arwanira Ukraine. Muri video igaragara ku mbuga za internet, uyu mugabo wambaye imyambaro ya gisirikari avuga ko yitwa James Scott Rice Anderson w'imyaka 22, akavuga ko yigeze kuba mu ngabo z'Ubwongereza. Ibiro ntaramakuru by'Abarusiya byavuze ko uyu musirikare yafashwe n'ingabo z'Uburusiya, akaba ari umucanshuro w'Umwongereza wagizwe imfungwa mu karere ka Kursk ko mu Burusiya. Kuva mu ntangiriro z'ukwa munani muri uyu mwaka, Ukraine yigaruriye ako gace ka Kursk, ihagaba ibitero bikomeye cyane. Muri iyo video yatangajwe bwa mbere ku rubuga nkoranyambaga rwa Telegram, Anderson abwira umugabo umuhata ibibazo uri inyuma ya kamera ko yahoze ari umusirikare wo ku rwego rwa private mu ngabo z'Ubwongereza kuva mu 2019 kugera mu 2023. Avuga ko yinjiye mu mutwe wo mu ngabo za Ukraine ugizwe n'abasirikare b'abanyamahanga b'abakorerabushake nyuma yo gutakaza akazi yarasanzwe akora. Avuga ko yagiye mu mujyi wa Krakow mu majyepfo ya Polonye avuye mu mujyi wa Luton mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'Ubwongereza. Nuko ava muri Polonye n'imodoka ya bus imugeza ku mupaka wa Ukraine. Ntabwo ari uyu gusa kuko hari amagana menshi y'abacanshuro biganjemo bahoze mu gisirikare mu bihugu bitandukanye nk'Ubwongereza n'ibindi byo mu Burayi. Ntawe uzi uko iyi ntambara izarangira.